Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kipad ba nong song snong jong kasnong narang bat kasnong paham mauleng kilamat ya kajing kabakraw hado kata-kata nakadaw kajing hair upumpum bat ki jabo naga Weybridge kabadon hanarang Hariboy district nakadaw kajing ya jong ki kali he naga ni ka khardop khrong khajna jong ka sarkar kabala penmi ya ki jabo kabakta amtang ya ka kot ka khia jong kipad ba nong song snong Halor gani ka jingkendu jing jong kini ki nong song snong kaseng hanyo trap National Youth Front Arpomer Circle lembat ka HNYF Women's Wing Unit na Arpomer kiliat ho baki don hadu sao pho tuli ki longyeng ki bala shakta na gani ka jingdon jong kini ka khardop krong khajana jong ka sarkar kabala penmi ki pumpum bat ki jabo jaban na ka jingya jong ki kali bat na ka jingbum shimkhia jong ki bor badai pen ya kini ka khardop Kami nak lihat jangka sedang HNYF Women Wing ni tempat yang di baik jangka jangka Weybridge juga film semua macam sekolah lem yang tempat di jombi kita dalang ba katno kajing jenjal ba pipuk kata itu katno ba pedang kajing kumpum hakali ka boleh kuwan sabta ni nong sosnong kita hajan jong tu kita yang jong kasnong pa boleh akmel nong bukan nong le school kita ba pli di balik school katno kita jenjal apa kita school lain kimi kuit dah la koi pas nong di la japon no kajing ha kumpum kita Ngiton kajing kitli ya ki paitba dong sosnong kamtam hane kasnong jongi bana kaliang kakata man kasngi kayat kayang kadrok kabami natay ka miki kumpum bat kumjuro ya ki kena school kakta sibun bila kuat kakya de nakakaliang jongi ni penpau ya kajing sosi kabakraw bakite gi try kim perkhat yaw paitba babun balang si super khat baitang ban biang sa palalade kajing yo jogi natay kamdai su kabatuna iyo takiklur Henry yau paiba kim don kata kajing so dan nakaliang jongi ipen pau ipen sobon penrem jur yau teu try udai ban sim kia mardor ya kane lem kumta nakaliang seng in yai dakuwe pat kalenti